kitchen si nale tum kan ke abu tum bang la chetong phana tum chu lo la si chasebet pet ini ko phara ke phat ko alama la lo ipe chelsea mai phu jaga thar hai alangli isi thetan alam ganing je bang chekeng mo pin la pen de chok chi pin hal so putha bang si nili tum bang ke ponji alam the bang la halo Manipur lo hara mang ron thama lam thama sonsuri hara mang ke kisung du boklo hala soyo ni pen hadak pen nang kibe inglong so khe tum kasme pet ku kie khe tum alang li tum han dakar binglong wang pen alang li tum han kido ke thak mate relief camp la tum han pinengi aputhak abang ke nilitum कैसे लपेन एससी यूथ फंड आहिन मनके नितुम मेंटोर नितनि तुमके लकमके चिदोनु दे लपेन क्रोइंदी पिपोट लो इतुम चिदोनु दे नांजी इक्रोइंदी दे नांगी मनके लादाख आलामा मनके हिरेमी आरुपिना इलितुम अहोल ते माला तुम सुंक्रुंग लो मेदाके तुम लोंग वांग पेंसिली तुम सी किचो कपादो डिम प्लोंग Pipon, puluh tidak bingkan captive hobak lukok pote, ili tum along nama ili tum district long, nama ili tum tahu tum mas district short, ili tum long tanon mata ili tum tak kecil dorde, kecil pope, penang hon, penang asondu, school, college pencenglok, ili tum kedo ketak behave paranda ili tum tambe penang aduredo, itu mesti dorlim dila, lasi bang hadak pen Manipur pen vangsi. Ladak si itu mang relief camp pinangji itu tum unnecessary responsible ki enunji choi poi itu tum bang hala so lama bang itu tum make lasi lake Manipur ben ke bang kuki pulam chot kali Bihar ben ke bang Bihari tum han Bengal ben bang Bengali tum han Tripura ben bang Bengali tum han bro khai punoi sonsuri khai punoi Ladakh bangke illegal migrants bangke ladakh bangke ni tu bangke longli phelang kipiji chot kali relief camp mata di tu bang ladakh bangke chakmi lake di tu bangke KSL pen yasi phone bang di tang kring la bangke tu che songji la pen la soyo ni pen bangke hadak pen ke bang aku pitung bang kwale bang semela soyo ni pen alang itu man kicak pen ayo ni pen si tribal atum abut aning pangsam si tribal khai tumha aning pangsam si lasi adak bangke political advantage kenji hala so bangke diri tu mangala ekrofi adak bangke la politics hormu gili lagi khei hormu pidak la bangke itu longri longpar hormu pidak hala bangsi li tu mangke bang putin kerbi kami lake pathanai apene la solam the mangani tu mangke ke hai kathar sang hufan itu la solam ke chokchi pujong pongke lake ni ke politics alam dali lake alang li ahong tema ni tu parti kapre ni tu MSC kese alang tu ipe Chelsea la so porle ni tu mangke politics pene ni tu mangke kani giram gai lake la bangke ni tu la bangke isi khei isi longri longpa abang ke lake majok abang fu chok chidet buni ye sidame la bangke ni tu mangke chok chidet sini ji tu pola pene jong nu pola pene tu ke strongly oppose kolge hala halo jase bet alama mangke Pedi hini alama mangala halo ilitum karbi long rilong la taisi fere me thetandu non ente lies kipi longlehem fu ba lies kipi 99 years and the lies kipi do 99 years and manga lies pi long pola mangse executive committee council executive committee pen wana nikan de Komasi ama por hormang de 1960 70s lana por hormang si alang itu make isi executive committee men parai lo 99 years am maname la make list pang pilo lasi 99 years an list ki pita do lasi hala bangke ni tum council sor khone isi chuding lo la bangke executive committee lo ako la decision mang review thune lan mang ong lo nota ningkan phokep ningkan trokep ningkan thongkep son kachi una ling si son do la son lo ponte la bangke
another sarthi phangcho long le son mandet another sarthi phangcho sila nang mandet lipo 99 years ang so list pi bulong te labang 3 generation lo asu bange nilong le hima kwan do lo la ko son si chini la ka phere milo best example non hurilal bosti lo jaka ningkan koi ningkan thongkep ningkan plikep son ki pisai lo tak non ningkan kep ningkan ke follow bonte la tumbang ko son lo man ko borlang pher lang solia dalom sai katikia men pensi lis ken ningkan koi ningkan thongkep ningkan plikep antame sai katikia men pen mia tum bihari tum altum ke bang dulu dok muka malom lahurian ke pleng set lo lahurian inhan langsung ada bukayan lahai ke pleng set lo dis hema bhiti khiti along le halahai bang ke lasi bang bayo bang fule pisen me lis ki pian hala so agreement mangala no mange non mangala make division nang pende karbeno durmas council pen mangtame isi thihek apor jate itum heri me me rangi hala so poram si thihek aporan bangsi list bichor nain kusi lake council authority ake hai doktor turiam lohang sar pen chenglok kanda chuniri pondo laso decision bang review nain kusi yes decision la pende kse hin ben make la bang chuniri lo la pende ki jutsiolam non hejong sar sipang cholong le hala bangke kai son thegep ke labang ke churulo council authority banta cm sar ke hai phantame sinon ke bang gier ni tame la itum kai at khan kong la pijer vier lung liong tame alang itum prabjin pen apor ini pen ki eviction ji phansi thekpo walam pen eviction thekpo walam mangse itu mangke juniri lo la pente la so eviction ji phanke ke esl pen youth from them welcome lo hala lo pini media press media press meet ke pha alam ke bangga lahalo asina tumben kopile karjuya sondu bangte ko na pachi tuko another no just around the relief camp di bichula relief camp itu orang teko apa itu siksa kita dan hin pen itu charda relief camp itu lo not pensi itu source lo ko usolo itu siksa relief camp jong si itu jong si dak bide do potela so relief camp ke karbiang long ke relief camp hada mangi itu manang cak hala so bangse recognition do ko alang tu mo laka chain system itu ko di karbiang long dam lo put hada make relief camp long hada make relief camp ko matung lo binam pogla munipur ko fen uchi binam po di hada ka du moti semet dak dong si bang lo potela bangke alang tumang bong sel bang internally declared or are declared the recognition to kopola bage relief camp tu mote laka chiyeng ron po relief camp once relief camp jong sila laka established to podala bage legalized to laka di legalized to podala bage itum asang itum ahan di osomar to mana mangala right to education di india dang no hokro me lo charli dong nei osomar bang bol tum latum handa school ke pasal libek na po right to education situ ko latum han school thon wek na po latum han college padu dek na po itum dim ge latum tame tribal poyo ni pen kota nang sidun polu tum lo di kecho kedo kapurhi biha bepar da latum da kota nang si po right to ko polu tum tame ultimately bangke da karbing long citizenship si mandek po thala hen lo ka free me menai bangke immigrants tum si ningkan kep ke phom manga make da make legal citizenship mandek pote hadak bang lason nasi bacet po non karbing lo mangke pindial ni bangke itu mangke 40% lan basi jusor lason henlo tamane minority majority itu minority mandat bangke lason me hendo ke mandat ti hala hendo lasi itu ngoje charke la hendo lasi totally KSL pe youth fund na mangke la bangke itu mangke relief camp buco kelo lake dak masih banglong lelo insam jin pen lake ni tu mangke chesong si insam jin pen si tu lake toy halah yang migrant mate influx nang buat mongkan ani tu kecinya ting influx na bat ke lake situation se man ko situation se lake do situation na ting se influx ba say for example Tor Borbil alom Bengali tu ke 1971 liberation war East Pakistan pen West Pakistan di haso liberation war mangsi ladak mang tame utor borbil uta block 1 block 2 pen chenglok
tapi sorry kalang lo borbil lo dak blok isi blok biko boga hal sutami legalize deh lo je India government में patik deh lo itu mangsi government itu India sor mangsa sor mangke ron mangin gov tu deh lo cirap mun deh lo East Pakistan mangke non Bangladesh pura so liberation war mangke lasi da asitin legislative assembly la so LA segment on tame wan asuri ne cak nangi pohla sur bangke kasi parai do koklo kasi ada mangka Chutro Singh Teron MLA hurbo alang minister hurbo alang musti dong lo alang li Bangladeshi phan cak nang kok lo pinioni bangke alang tungke suri ko an lo non ke voter list na long lam voting rights na do koklo halake hala so situation di son hak si hala so influx na batke liberation war especially lapente non la PGR long son influx mangke la mangke bokolia long irrigation 1970s malum lo tak irrigation ki kim hala so mangke Uttar Pradesh Bihar long besi workers on hired lo dakta ningkan kri phobak na koklo so dolong irrigation ki kim tame dak kim lo ningkan kri phoi nu bang phuyong si ise din ningkan kri pho do koklo ponte atumon alang kichu aduk we lam ki antame laka thegat ko ho me thanga dim dam ji bu mang lage sumkrum ko mad dak ningkan kri pho dolo dak tang det men ke kuliya dolong ko silam milo dak vokars tuman phan hadak pon de dilo inga hadak tang det men ke normal le mudi ka chinglum tarilang inga so PGR long lilo mangke la mangke totally grassland grazing adim lagi pirkhe ran nasir lir seng lo hadak mangal kumang attraction thaglong lo dolong kim det na hadak ningkan kri pho dokok lo le bisar lam da ningkan kep bokole lo ningkan kep hadak ningkan kep te ningkan koy ningkan koy do det lo yulong phuyong si se long riong ningkan koy do det lo ponte la bang dake ache mat lo to mon lang khadok be melok ke kache mini lo dake hadak du thep lo hadak peso some en lo apurial hon chehang bom lo du thep lo lake workers ayoni lo dake la so immigrants ke lake influx ke bangke si non ta sona thaksi lake Manipur long hada ethnic class ayoni hala so ayoni pensi lake itu relief camp yung si badet lo pula chakdet lo pula lake ada dar influx lo ta non la so influx si bangke la bangke Manipur long alam ki Manipur long ron thamayong ni si lake influx bat si laso chance bang no mangil kum piang ni lo halal lo Orang kembali itu kondisi relief camp cak tadi si dapat masih di dalam dakpen masih so bukan Manipur pen kewan kita angkat pro dari masing-masing siang dari kan langsung siang itu mangke tak kecatik kalau sedemi kiat hai jiu si dah ada yang mangke langsung si mau sedemi mereka hai so mangke ada target nomor ini sudah sultan ini ano lake dot only kuki phan khali puyo ke dak mangke tribal non tribal ta bangbe lo illegal migrants lake ada mangke tribal non tribal bangbe lo ke tasi lake kuki non kuki pola bangbe lo ke seme non mak non substitution mangke lake kuki ke phan mangsi ada mangke non mangke ningge dak mati pudak mati ha di lasi laso phansi non kecethan sitame lake Bihari Bengali Achakma Pencenglo mayo ke le bang seme la bangke chak chilu chak nang melu itu hala subang lo la pende la bangke aprang ben kidu tu mangke la bangke hala bangke sorteng si bang dulo iri tunglong nang do nang thak nung bom lo seme non ke bang mi to an bangke la bangke abang putin itu makai dalam bangke responsibility tu lo jak nang ni lo samjin pensi itu cingki kan pensi lah bangke itu bangke toy napo halah lo lama bangke that mer jasmet pet youth front finance ni lo la pen KSA VP ta mo ni lo niltum sa the phangcho long le election lo la si Carbino Thomas Councils Kachari Tomhan ke thegi ding CM ben danglok alang le thman me churulo apen ke nili pui pu bangke jasme pet bangke
la longle list ki pi ba list ki pi ajo ine pensi influx do uriti nili ke thagam loge jasmet pet bangke itum dak difulong mai horolal bosti bangke ladak bangke list pi delo ladak ma khai loge do dake mumchai tum kurjatum sdo thimlo ladak ilitum labor puno ilitum mystery puno kadu me itum karbi itum si kam chuklem niya dimanda tulong le dekhang janglo itum labang itum phiri me melo rajo dakali itum bodang pherda hola dakta bihari tum si do thiblo ni alang tuhan kilang silet bukan kali sedang melitum influx lo hai ke alang itum si longle list and alang itum han kat kimen me do thiblo labang lahorian lo berakhang lo hal dakta muslim mesti do thiblo dakta illegal si lasi prabjin pen alang tuhan list alan 100% ki pibangge alang itu autonomous council benta labang executive committee benta labang ki GN nangji kali bore itu ki bangjian bang siksak dagi ate uwe hini ki thom si satum list ki piloda mo bolada aso su bange chine pu ate ile tum list bange pilong lepu karbinglong autonomous council rule mo tok dak ladake rule lo mo tok dak lo ladak bangke Damkil Hill District transfer of land. How that must talk daglo control of transfer of land. Page number 15 must talk daglo. What ake? List pilong le. Lapange jorong le. Lapange list doi bunge council pen executive committee cipara jet matike. Ladak list pilong le pelam tak talk daglo. Lasil Karbinglong autonomous council pe executive committee cipara ta alang itu man 50 বছর 100 বছরান ke ari dingong lo lasor jiki dingong mangke alang itum cien tu si lasor jiki dingong ke pangdai hek pen si alang itum cingbai si labang arji dingong lo lasi alang itum han non soni itum influx ki bang ki tuman non soni itum migrant ki bang non soni itum labduman ta lispen pacien toy si alang itum sami itum han alang itum sami doi nai ladak pen mone plung nangi kubang sini pugi lahelo itum ade non kena bom ACM Karbinglong Autonomous Council ACM alang li helo chakong thenai alang li ki claim hai alang li khan musti duduk lin alang li helo election jet hai bang lapen ke elitum langkayan da alang li Karbinglong Autonomous Council CM helo alang li election jet hai lapen non chawthe bang cholong ni ta alang li helo election jet hai bang alang li helo CM ang bom ang chin ki the nai bang pulo lante non la list ki pi Kido anta alang li claim dead high. Lasi alang li phamsi chuni rilo prabjin pen labang so list ki pi bangke. Alang li tum chingwai po pusini li Karbinglong Autonomous Council la pen EMCM tumana me MLA tumana me li chuni rilo lape. Alang li tum claim vek po pusi. Hello. Last ke बाद क्या नहीं पहले तो नहीं तो इसी नाम लोग बोलते कि चेक ले खाई हमने दिस अलाम का मोस्ट कभी कोई के लोग के दिस तो कर दिया सी लोग के लाना तो के तो किसी ने करे देंगे को उधर coklat itu pun aku tidak mau makan dengan nama doping loh salat taksi dokmokan kami kuliah kami event dak manja kami buka jam kami event dak bus kami tengah mau jadi orang bangkit orang itu mungkin pensi dia Allah kalau mungkin nama kecil dia hai sudah sebut hak nangin dari sikuji tapi ada yang kemarin Langkamu prote longde bilang aron pen langkamu prote 1951 pen perang ke dulu ada pice ke betul mana kan tuh ke longde bilang pakai utalong musuh bila pen piang ke utalong le musuh bila tuh tapi ke dosi orang sudah hanya itu lake mungkin ini lipuan lo council rule masih lake tok dak lo lake council rule masih lake transfer of la control of transfer of land masih lake tok dak lo lasi la sorting masih la bange salkulu fees dum lake revenue department tu lake check and balance ka ve joine pusini lipudati lasi alang itu mada strict di masih la tumata mane langdun cari nai arthik Karbinglong Autonomous Council tu masih langdi bonte lamta ninghang si claim thabare po nilipudai bang hello la soyo ni si longle philang la bangeli tum along sambil itu kiora phaida omrelo lasi Karbinglong Autonomous Council pen langduni la revenue department hota check and balance bank ilitum pami nai kali polong telang sin flat bang dola la hello nilipudai bang